Radio Fijiwan Namdomo Ibiti. Nisambulu vinaka. Se koe ongo na pakaleleka nino andai tukutuku e nambungi ndindai. Era kindadala karere na leuni bonua. Era pakitukutuku me namara e lambasa. E na buni nona mailenga endua na ngwane leo e magitiriga tolu. Maini tikituko ya. Ngoe salamuritu ngana nona akile kasamitaki. Ni alausua na ngwane leo ongo. E na tautumba ni nona vale e nambungi. Tukuna tambani obisa ni apakalili sulu tiko na ngwane leongo e na ngauna e ngai kaila kina e na ngauna e laki redi koe kina na tau kini vale rau rendi tiko kina ke tinana e sa andapu tu kasianga ni bakili koea atikundundua na ngwane leongo kasember ni suka ya ino tinana e na ngauna e adho kina na vei kaongo tukuna na minista ni vei takataka lilebu chwane usamate ni usu tu ni tubu tubu ilabu ni mate ni tuongo sei koea na kena to soida kena mbula bo ilabu ni mate ni tu tukuna usamate ni kena wara kitigo me toso da kitale na matambosi ni saravanua e sana toruba ge sona be potro de taki karauni be buke e na bagabure da daka be kenda na leuni bonua e sona projects kana tomani tiko sei ko na kena tarna vali ni bagasudu e na vali mbule libe suba ke na be potro de kital e so na matambosi ni International Labour Organization e kadibu tiko na ministeri ni dagadaka e na kena ndikebi na lau ni dagadaka e na nonda bonua. Tukun ni wale silesi ni ILO e na Pasifika Martin Karimli ni ruimbimbi na kena pakadhuri na sasangongo e na buku ni nonda laura ina tamata dagadaka e na ngauna ndre ongo. E kuri ni ongo e salamuriti nga na kena pakadhuri na pandindike ka laurai ni ono sanguluka ono pasiende ni walu sanguluka vana undolu na tamata dagadaka era pandikebi era se seanga ni dagadaka se pagalelita kina nonra aua ni dagadaka e na buku ni mate pakarere baki ongo. Kina gito e nama ki mesana kadibaki e na vida na singa mayongo e ndone cheme ni bou e na matambosi ni ragabinoni e na nonda bonua. Goe salamuriti nga na kena panditaki ni sa dengu mai na nona itutu o Francis Kin. E nama ki mena kadibaka e sona bebe sau na matambosi ni FRU e na singa ni mataka. Sa suso mitagi kintiko e na ngaunongo o Conway Bag na ibukubuki ni doni butabulidi ni tim ni loma ibiti. Mai dhabe kiri na pagaleleka ni noanda itukutuku na kena ikuri e rano na sema seseni na Radio Fiji 1 Kinambula FM. Mi pagading vinaka. Bula, alang gonoa, ilutoka, lutalita Kinambula FM, bertini nambang 2 NSR. Bula FM, nambang 2 NSR.